Basabali Wiki Podcast. Om Swastiastu. Ratu Idodana Senamian semeton teknika miwah Basabali Wiki, iri kiring jagat dan bukit, miwah sapisanan semeton titiang ring YouTube Basabali Wiki, semeton luhayu manikmas, sane urati ring kelestarian pelemahan, dumugi serta tebecik gatrane rahina mangkin, malih titiang ring galah sane becik puniki mewali nyarengin semeton samiring acara podcast Basabali Wiki. Rahina mangkin sane dados topik utawi unteng bebaosan druwene inggih punika indik satu Bali modern. Dadosne idodana sareng sami pacang mirengang akudang-kudang satwa sane pacang kawedar oleh Blimade Sugianto. Akeh wonten satwa Bali modern nggih idodane semeton teknika dumunan iraga uning sareng satwa sane klasik utawi tradisional minekadi ibawang teken kesuna. Sampun kenten wenten satwa kedis sang siah teken ibojo kenten umpamine nggih. Sampun kenten wenten angse teken empas. Pedanda bake sane kasub pisan iki miwah sane tiosan. Nah, sane mangkin titiang malih ngerauhin Blimade Sugianto iriki saking jagat kukuh Kediri Tabanan. Dane pacang ngaturang satwa Bali sakewanten satwa sane modern kayak mencampur modern sareng klasik utawi tradisional puniki. Majeng ring semeton teknika ring dan bukit niki unik mangkin Blimade Sugianto puniki dane saking Tabanan minab malejebos semeton jagi mirengang logat Tabanan, sepun api logat basa Bali dialek Tabanan kenten minab sada-sada metiosan sareng logat buleleng atau logat ten bukit nggih niki unik pisan nggih raris pirengang malejebos. Indik satwa niki semeton teknika wenten kudang-kudang satwa Bali sane melatar Bali modern nggih sane up to date kadimangkin sane cocok sareng ab jagate kadimangkin. Nah, satu-satu puniki ngeninin parindikan kawula Yowana tur parajanane ring jaman kadimangkin. Mugi-mugi satu-satu puniki presida dados lelangwan ritat kala pikayun sametone sebat. Mugi-mugi jenenten sebat rahina mangkin nggih. Ring episode mangkin titiang miwah Blimade Sugianto pacang ngaturang petang satwa. Sane kaping pertama inggih punika satwa indek pan kocong ngidamang mobil. Nah, kalanturang untuk satwa ide sang begawan kalpes raya tur ipoleng. Sane nomor 3 inggih punika satwa Dewan Togel. Nah, niki becik pisan raris sane kaping 4 kalanturang untuk satwa ikakul ngalahang kidang. Minab sampun nanin semeton sareng sami mirengang satwa ikakul ngalahang kidang. Sakewanten mangkin ngiring pirengang malih apisan satwa puniki ngangen dialek basa Bali ala Tabanan kenten nggih. Mugi-mugi wenten kawigunannya nih. Nah, nggih ngiring semeton teknika pirengang sareng-sareng Blimade Sugianto nyatu Bali sanika pertama inggih punika satwa pan kocong ngidamang mobil. Pan kocong dot sajan pianakne apang sukses. Entu mekrana iyo mau saha nyekolahan pianakne kanti kuliah. Lemah peteng iyo ngalih gawe apang ngidang miayain pianakne mas sekolah. Semeng neken sanyo yo dadi kuli bangunan. Petengnya luas nyuluh ngalih lindung kecarike. Jam 3 lemah maro yo mulih. Ketu sabilang wai geginane nyaratang pengupo jiwa. Jani pianakne wayan kocong subuh tamat diploma 3 keuangan. Tamat kuliah ngalih gawe di tuku. Ulian jemat jujur terduag iyo kapercaya dadi supervisor.
sawai luas ngabo dagangan keliling Bali. Ulianan tu iyo masih ajahino nyetir teken timpal-timpalne paturu megai. Makhluk lu cacep dadine iyo nyetir. Buin mani galah kramo desone melasti ke segara. Wayan kocong ngabo mobil perusahaane mulih. Kesiap bapane dugas wayan kocong mulih menjalan batis dan negakin montorne. Iyo narko motor pianane belai bang maling. Dijo motorian kal cai menjalan batis mulih. Montore di kantor po. Menapa bocai mulih? Tiang abo mobil kantore mulih po. Aja abo melasti buin mani. Di malun balik banyare ke parkiran mobil. Meh kena lepesan kena nepan kocong ningehang pianane mulih ngabo mobil. Misi man kena ne lakar melasti ngabo mobil. Iyo dot negak di duri caro bos-bose di sinetron tipine. Di desa yen bo ngabo mobil subo mancap sukses. Wih, demen atine pianane subo sukses kerana mulih ngabo mobil. Ipiane subo keisinin. Pengabdine liu kramone nepukin pianane markirang mobil di malun balai banyare. Tur liu kramone buin mani nepukin iyo melasti ngabo mobil. Kalman mobil kantor ya. Dadi apa cai itu? Tiang kepercaya dadi supervisor po. Apa? Dadi profesor medoak gelancayan. Supervisor po. Boyo profesor. Meh, cai dadi tukang ngejerang kantor ya. Wah, teman jempa poni ngapo. Pokoknya buin mani melasti bapo negak diduri apang caro bos. Wayan negak dimalu nyetirin bapo. Wih, pang caro di sinetron yan. Bos kan negak diduri. Pokoknya bapo diduri nyenegak yan. Bisa iri kan pisagone pono ya no. Sawire irago melasti ngabo mobil. Buin mani nah ya nah. Pokoknya bapo negak diduri. Pokoknya cutat bapo negak di durian. Dopo. Buin mani bapo negak di malu jak tiang. Cenok. Bapo negak di duri apang cara bos. Gitu bapane ngemros ngamul. Semongan siapa subuh mekruyuk. Pan kocong mekiken lakar melasti ngiringi de betaro ke segara. Subuh pragat mekiken. Wayan kocong dan bapane menjalan ke Balai Banyar. Meh sing sabaran ban kocong lakar ningalin mobil pianak nih. Iyo ngenehang mobilnya mecet selem malelam. Caro mobil di sinetron TV nih. Apa buin ane markiran mobil di Balai Banyar liunan mobil mewah. Neket di malun Balai Banyar ada dua mobil ane parkir. Mobil selem malelam tegah dan mobil bok. Tuh mobil yan, melengis jecetnya po yan. Cocok bapo negak diduri nyak cara mobil Pak Bupati itu. Tuh adana Alphard yan. Wih, cedak bapo negak diduri nyan pendidian. Hidupang kipas angin nih. Pangtain ngegehang di tengah mobil mewah yan. Ngalen aja bapo kemau ya. Mobil apa misi kipas angin po? AC dan itu sing kipas angin. Luangan negak di malu jak tiang po. Bang Man ngorto jak tiang. Ujak negak di duri. Ken kena cai nih. Jadi sing isinin kena ramu. Lemah pedang bapo ngalih pengupo jiwa apa ngidang nyekolahang cai tegah. Batak nagih negak di duri kan sing dadi. Pidan buin cai kan ngisinin kena bapo nih. Wow, tiang mulih ngabo mobil bok. Di duri madugdog misi dagangan itu sing pantas bapo negak di duri. Lan di malu negak. Melengok bapane sawire pianane kadane ngabo Alphard mulih. Aduh. Hingga sepunapi semeton mugi-mugi satu pan kocong punika presida nglimurin pikayun sanes sungsut dados
galang nggih. Sedurung lanturang titiang ring satuasane nomor kalih, titiang ngaturin semeton sami mangda rauh ring Instagram miwah Facebook titiang. Instagram titiang niki judulnya Wiki Basa Bali. Nggih, ring Facebook titiang dados cingakin Basa Bali Wiki kanten. Dua ning usaha titiang sareng sami puniki pinake anggo pangrembe ring Basa Bali Wiki madasar antuk manah lascarya pacang lestariang basa terus sastra Bali druene. Titiang nunas ping banget mangda ledang arse semeton ngefollow niki akun titiang ring Instagram Wiki Basa Bali. Mangda saya nincap gegiras tur pikarian titiang pinake pangrembe sareng sami pacang lestariang basa daerah Bali druene. Irike ring Instagram titiang tur ring Facebook titiang wenten kudang-kudang informasi saneka update nyabran rahina, wenten informasi indek satwa Bali, wenten informasi indek pengetahuan umum saneka salin ring basa Bali miwah sanelianan. Inggih, ngiring lanturang mungkin untuk satwa sane nomor kalih memurda ide begawan Kalpos Raya teken Ipoleng. Ide begawan Kalpos Raya ngewangun peseraman di alas Sukawana. Ide sampun suwi ngwano praste. Ide wantah ngerayunan woh-wohan lan dondonan kemanten. Saderano pisan kawuripan idene. Ide sang wiku taler asih ring beburon cerik kantos beburon gede. Buron galak sekadi macan, singo, gajah, taler keasihin. Ide begawan madue ubuhan asu wasiki, adanine Ipoleng. Cicing ento satyo pisan nampingin ide begawan ngwano praste. Ipoleng tu sing amah be, tu sing galak, maimuh anteng ngijeng di peseraman. Sedak dino anu, rikalo ide begawan Kalpos Raya malinggih di beten punyan kayune, nadak saro Ipoleng melaib tur nempil di samping sang wiku. Ipoleng keliwat jejah, awakne ngejer, matane nelek, tur ikutne kincuh. Ane ngeranangipun ngetor jejah buko keto, sangkaning kakepung macan tutul. Imacan nagih nyarap Ipoleng. Do jejah. Manire mas tu cai jani dadi macan ane galak. Ucap ide begawan sinambi ngurut-ngurut tenas cicingnya. Nadak sare macan tutul ane nguberin i cicing alas perjani makiring jejah sawireh nepukin macan galak kabinamu di samping sang begawan. Macan tutul ane layahan tu lantas makecos mengkep ke bet-bete. Sawetara buin pitung dinane, i macan siluman pekardin sang begawan melaib sangkaning jejah. I macan siluman ngerereh hidup begawan. Ane ngeraneyang i macan siluman jejah kerano kekepung singo layah. I singo seyago nerekem i macan siluman. Da jejah Poleng. Ane jani maniro mas tu cai dadi singo ane galak kabinamu. Ucap ide begawan. Ningalin ado singo galak di samping sang begawan. Singo ane layah makiring tur macelap kalah sebat. Singo siluman merasa bangga sawireh ngidang rihang musuhne. Ane jani
Isingo siluman ngancan wanen melalui joh uling pesraman. Nanging nada sare singo silumanen tu ngeling sangkani jejehne kaliwat. Ipun mengkep di duren ide begawan. Da jejeh manire lakar mas tucai dadi gajah ane siteng mawi sese. Tan pesangkan di samping ide begawan majujuk gajah gede duren galak. Ipun ningtingang batis nih maka dadu tur nyerit keras ngeres-resin hati. I gajah siluman lantas ngepungin musuhnya. I gajah siluman mekrai keras ngawinang beburon seisin alase mekejang jejah. Maimuh i gajah siluman nabrak punyan kayune kanti pungkat. Bet-betane dangsah kejek-jek. Ngancan meklu gelurane ngancan makin pesraman. Ide begawan uning ring parilaksanan i gajah siluman ane jeli. Ri kalau gajah gede galak kabinawan tulakan ngerusak pesraman, ide begawan mesabde. Sing dadi ketu yani manire mas tucai kejati mula dadi cicing. Ane jani di samping ide begawan ada cicing poleng ane ngeling. Cai dadi gede siten kewala tu sing dadi nyapo kadi aku. Cai subung sap teken pau kodane. Entu mekade manire mas tucai buen tadi cicing. Inggih semeton teknika miwa basa Bali Wiki, asapunika indik satwa ide begawan kalpos raya tur asun ide sanema parab ipoleng. Sane mangkin beli Made Sugianto wenten malih satwa asiki. Nggih, sane nomor 3 niki. Murdanyane Dewan Togel. Niki Dewan Togel. Nah, sapun apis satwa Dewan Togel puniki ngiring pirengang sareng-sareng. Masan gume gerit boko jane ini makejang alih-alihane kewah. Pemasukan sing lelah. Pengeluaran bo pasti. Iri bane nepukin pisagone ngidang no mekali kalian di masan pandemi COVID corona boko janine. Aduh ngadep sumping, ngadep donat, gitu masih ngadep dedaranane lenan. Nung kalik ejak kuranane jumah po. Bungkungan kalau ngemas tetamian ramoy ada apa? Oh, stres otake. Ipi dinga horto. Nangal dia ajak nangindah nangkil ke puro dalam. Kepico nomor tekening rencang itu petari durgo. Pasangin not lungangka, tembus dah sukupon. Liu ne yang ngukup, liu dah den yang lah pipis. Tuh sarene milunin, lunas nomor togel. Cain boma nomor, liu nang pasang, pangingalan sugeh. Cak gas gen boneh. Kalau tewe nyanan ke pur dalam, ketut nyamprut nyetel alarm stonden sirep. Tengah lemeng buenjap yo lakar luas ke pemun seter pengabdine ngukup togel online. Subogala yo bangun ter makiken lakar ke puro. Yo nyaluk kamen lan nyaluk udang ne. Lantas pesu ngidopang pespa ne padidiane yo tangkil ke puro dalem. Neked di malun setrone yo markirang pespa ne. Ngidupang senterne apang cedang ningalin mambahan ke puro. Adeng-adeng yo muka kori purone. Lantas ngebatang tikeh tur ngidupang dupo. Iyo masih lo tiding ngerano siko ngayat itu betari durga.
rencang ido betari durgo ngerauhin tur negak masih lo diharap. Manusia, apa kalalih mai tengah lemeng? Pulesang banca ini cuma ngudiang megadang ke puro. Ido betaro nak perlu masih istirahat. Ingong man tugas jani. Apa kalado sambatang? Ampura, mamitang lugro nuna sampuro titiang. Siroi ring titiang membawa saniki. Iya, hai. Dong cai itu sing nawang ingong. Sing taen cai membalik calon arang. Ingong madan ge ice. Adan lantang ingong ge ice lula. By the way, apa kal tunas mameteng? Titi-titi yang jagi nunas nomor togel. Pangtaen gen titi yang ngukup. Please, icen titi yang nomor buntut. Ane pasti nge. Cai lengah belele brekele. Sing ado anak sugih hulian judi lacur bo pasti itu. Cai manusia stupid peruit alias lengah buah. Tinggalin tenas singonge kunul. Nema kejang ulian ngenehang iluh togel online. Sako besik boke as ngrumusin pa itu patuh masih tusing tahen ngukup. Ne cai ngidih nomor apa ngukup. Nih sekolanan jangan ngajak makukup main. Ketut nyampur kaliwat jejeh nih ngehang munyine iceluluk ane ngajakin makukup. Iyo lantas bangun tur melaib uling puro dalem. Sengal-sengal langkihane ngojok parkir. Sakiwalo montor Vespane tu sing wado ditu ditongas parkir. Ado durat make ani ukun ngemalin pertimo di puro dalem melai bang montor ketut nyamprut mecik pelengan. Ukun ngalih hukupan payu kilangan montor. Aduh. Ingin mewali malih serang titiang semeton teknika tur semeton bahasa Bali Wiki Senamian. Sedurung titiang miwah beli made Sugianto ngelanturang satu saneka pinguntat titiang wenten pengumuman nakide. Niki indek lomba utawi wimbakara rutin saneka prakarsa oleh titiang sareng angga pangrember yang bahasa Bali Wiki. Wimbakara puniki mepesengan Wikiton saneka mergiang nyabran asasih ring Instagram titiang ring Wiki Basa Bali. Nah durusang semeton rauhirike tur terus nyingakin informasi lomba utawi wimbakara anyar saneka upload dirike. Sane sampun memargi inggih punika wimbakara nulis esai miwah foto caption membasa Bali. Iriki duaning iraga sareng sami kantun melajah Sirauning Ratu Widadane sinamian nenten prasida nganggen basa Bali sane lengkap utawi 100% nenten sapunapi. Ring lomba puniki iraga melajah sareng-sareng nganggen basa Bali. Jadi astun kantun mencampur-campur wonten basa Bali, wonten basa Indonesia kide. Napi milih wonten basa Mandarin utawi basa Inggris andika raris anggen nggih. Nah wonten malih wimbakara sane tiosan, sane seru pisan iriki ring Wikiton, ring basa Bali Wiki nggih. Pacang kewedar ring sasih-sasih sane jagi rauh. Nika mawinan idadane semeton teknika miwah semeton basa Bali Wiki mangda stay tune iriki ring Wiki basa Bali ring Instagram titiang. Inggih lanturan titiang ring satwa kaping untat rahina mangkin mamurda ikakul ngalahang kidang durus pirengang. Dialas kopi pahit hidup makudang-kudang baburon. Kata capung
kedis padu girar mageni. Nanging nadak saro kasukertan alas kopi pahit nu beayuhan sangkanin parisolah nih Ikidang. Iyo jani ngaku-ngaku dadi rajo agung sejagat. Liu beburone ane kalah melaib jani mamarekan ngajak Ikidang. Sasukat ngelah banyak Ikidang stato nyumbungan tanukne ane lanying turawakne galih. Wih, Dewa Ratu Agung pelaib ne Ikidang becat caro mimis ngidang makecos joh sajan. Maraso dewek tekening anel tur becat melaib Ikidang ngancan sumbung nyapo kadi aku ngaku-ngaku dadi rajo di alase. Sedek dino anu Ikidang tuun gunung teken dicari ke iyo nepukin sampi sedang ngamah padang. Ditu lantas Ikidang nang tangin ngajakin malombo melaib. Nanging isampi tuare ngerunguan. Cai buron gede tanuk cai ini saja lanying tur lanta. Nanging pocor krano tonen mabukti cai sitengan tekening kai. Yen saja cai situh tur teguh lan jani dengan mai melombo memalun-malunan melaib ke muncuk gunungnya. Apang cai nawan. Wake ane madan Ikidang rajo dini di alas kopi pahit. Ia diastun jengah wale ke buku gitu. Nanging isampi tusing isinin pangidih ne Ikidang. Cang sedang layah. Tukul guli cang amah padang nah. Gitu isampi nyautin. Sud ngomong gitu isampi lantas magedi ngalih tongo sanilenan. Cai buron gilek. Kajat cepok pasti cai ulung kabing. Bes merekak cai dadi buron. Gitu samping rimik sambil langung ngilang padang. Ikidang ane kuciwo sing man lawan lantas nukdugang pejalane ngajo ngangina. Selantang jalan iyo merasa bangga karena sampi boburon gede itu tusing bani lawan dewek. Sampi subuh jerih. Ya diastun yo buron gede cek makiring sing bani lawan Ikidang. Hubungin buron cenik. Sineh bah labuh yen tang-tangin. Sing buungan yu lakar ngelapanyak. Kai kal dadi rajo dini dadi rajo. Kal dadi rajo agung sejagat. Anilen maro ngaku-ngaku dadi rajo subojo polisi. Kai singnya ngaku-ngaku. Entu mawinan makejang burone dini lakar tang-tangin. Yen subuh makejang kalah. Sinah buronen tu lakar nyarako tur magusti tekening kai. Kai kal dadi rajo dini kai kal dadi rajo. Kacerita ane jani Ikidang neken di alasi ane seripit. Ditu iyo matemu ngajak ilelipi. Ye buron apa caine? Awak caine bunter tur dawa. Lucu tepuk cang lucu. Kenena yen cai siteng mai macen tok kesaktian ngajak kai. Gitu menyene Ikidang ngulgulin ilelipi. Nanging ilelipi tu sing rungu karena ia ngulang mamahan diharapnya. Nepukin musuh nengeleng Ikidang ngancan kedek basang. Ih, buron menyali cenik ibu. Mai melombo ngajak kai. Kai nantangin cai melaib ke gunung. Apang cai sekenawan. Kai madan Ikidang. Kai rajo dini kai rajo. Tonen ado ane nyidang ngalahan kai melaib. Mai melombo. Yen kai kalah
kai nyeraka tekening cai. Yen cai kalah, apang cai magusti tekening kai. Ningah munyi ni kidang buko ketu, masaut ilelipi sambil lango nyeledet ketongos ni kidang majujo. Icang sengdot dari rajau. Icang jejah disubah dengan aku rajo kaljo polisi. Kangwang dan di buron biasa kan jauh. Itu pesawat yang ilelipi. Gerimutan ni kidang ningah pesawat ilelipi buko ketu. Campah cai ngomong aja kai. Apang cai nawa? Isampi subuh kalah macentok aja kai. Iya jani magusti tekening kai. Wanen cai ngajak rajo. Dengan kesaktian cai ni jani. Centokin ni kidang ni centokin. Gitu kidang ngomong bangras. Aduh, icang man sengeruang cai. Nyak cai rajau, ngalahan sampi. Cendak ni icang sing peduli. Diolas, dogul gole icang nah. Icang nu ngener kata nih, basang icang layah saja. Mamahan aneh kau tamang, bandingan ngipi dari rajau. Ulian mecentok, melai pengawan cai. Ada, sing man, sing ada waktu. Sud ngomong gitu, ilelipi lantas mah gede. Sujatin nih, iyo gedeg pesan tekening bunyi nih kidangan nih sumbu. Cotot cepok kan nih bukal ngesek-sek. Cai itu sing nawang, kain laupasan yang meranen. Nyen je keno pas kain nih, cek ngemasin mati, apa buin cai, buron lemak. Pas mereka cai dadi buron. Gitu ilelipi ngomong. Sambil langon rensang bener kata. Nepokin ilelipi masusupan macelap ke bete. Ikidang kedek ngakak. Iyo ngade nelipin yang tu jejah. Beh, demen kena nikidang. Karena subuh liu beburone ane kalah. Ikidang lantas menjalan uluh pundukan dicari ke. Tanpa sangkan, iyo kacunduk ngajak ikakul. Nepukin pejalani kakul megang tu radeng. Ikidang perjani masa benggalak. Apa buin nepukin ni kakul jejah. Ngancan sumbung munyin iyo ikidang. Ibu buron. Buron apa ibu ne? Aduh tu aroh metulang. Awak cai ne cerik tur bunter. Sakewalo cai tu sing bani nepukin galak. Aduh. Toleh rajaan cai ne dini melajar de pundokan aja. Itah cai nguntul sing nepukin raja dini majujo. Gitu ikidang walek. Ikidang masih nantangin ikakul lapangnya malombo. Ibu buron istau. Aduh, cai buron istau. Aduh, peneang kastan cai ne. Kalahang diolas, kalahang jep melaib ne kemuncul gunungin diolas, kalahang jep cang. Cang ikidang tondenten kalah melaib diolas, kalahang jep cang. Ningahang munyin ikidang buko ketu, ikakul ngejer kerana marase tekening awak jenik tur sintri. Ikidang terus-terusan ngewalek, nganis teyang tur setato nyelek-nyelekang ikakul. Ikakul perjani jengah ningahang munyin ikidang ane nyakitang kena. Ih kidang, yening buko ketu penantang cai ini, kai nyak ngelawan ibu. Sakiwalo, bang kai ngideh galah. Ditu maro lombo ne kalaksanaya menken-ken. Sing kodag demen kena ne kidang ningehang pesawat ikakul buko ketu. Sawireh marojani tur tumbean ada buron ane bani nglawan dewekne melaib. Apa buin musuh ane ngarepin dewekne kalintang cenik tur pejalane lemet. Entu mawinani kidang merasoanel tekening dewekne lakar dadi Jayanti. Ikidang dot pesan ngunang beburon ane ado dicari kilan ane ado di alase.
Buburon itu lakar raja ke ngadang syukuran kemenangan. Oh, yo bo masa menang nih, bo masa menang yo ikidang. Kacerita yang jani, tat kalau tengah lemeng, paro kakule mapupul nyang kepang unduk pacentokan ngelawan ikidang. Cai setatau nge gara-gara gen cai ngudiang ikijang nemin. Yo mulu buron becat nelaib. Ulian cai ngisinin kenah nih kidang sing bungan pitung turunan kakule nanang larau. Bo pasti rago kalah. Cutet nih cai apa ngede peleh tur ngaku kalah ngelawan kidang. Cek cai setatau nge gara-gara cai. Gitu kalian kakule pedih bangras. Ningah munyin jero kalian buku gitu perjani ngetor yoi kakul. Maka jangan milu sangkep mendap pusing bani musuhan munyi. Maro latasi kaki lingsir nadabin kramon. Tut dosang letang munyin kalian banyak itu. Ien kaki tang-tang tekening ikidang pasti kaki ngelawan. Subuh benah pejalan ketuk tebuko keto. Donya sajo yeni rago macentok melai melawan kidang subuh pasti rago kalah. Oh, demi harga diri tut lawan tur jerihang yo kidang. Apa ngirago nyidang menang dayo wangon ngelawan. Gitu kaki lingsir nuturin. Maro galang kramo banyare ningah tutur nih kaki lingsir. Mendayo kian ane lang kaki angon ngalahangi kidang. Gitu petakon kliang banyar. Keluarga ikakul makejang cumpu jani ngelawan yo kidang. Kaki lingsir lantas ngedomang tugas teken kramo kakule. Kramo kakule makejang sayago lakar nengil selantang jalan kati kemuncuk gunung. Ado ane beten, ado ane nongos di bangkiang gunung, ado ane nongos di lambung gunung. Gitu masih ado ane nongos di muncuk gunung. Jani galah macam tok. Ikidang lah ni kakul subuh tragio. Meh dewa ratu rame sajaan beburone mau balik pacentokan itu. Ada cicing, kambing, gajah, sangmong, muah buron ane lena. Kedes lan para gumatat gumitite makejang pada mau balik lakar nyaksian pacentokan kidang lawan ikakul. Ritat kalau gua ngemacegur, ikidang melesat live. Wih, penonton masuryakan pegatan, umyong waluyo suaran buruh. Selantang jalan tong mas melaib, nyamani kakul subuh pandong siago. Ikidang melesat, sakit subuh neken di batis gunung. Ditu ikidang luri ni kakul. Kul. Gitu bunyi kidang lantang maimuh banggo krano merasa menang. Iyo ngadia ni kakul nu bedang. Cang kidang. Gitu besau di kakul di samping ni kidang. Meh tengkejut yo kidang lantas nyencolang yo mecatang pelaim ni. Di subane neket di bangkiang gunung ikidang buen ngau kini kakul. Halo kul. Pesuang iban cai kul. Ikakul lantas mesau. Cang kidang. Bini kidang mah kesiap. Tur nyencolang ya melai. Meh dewa ratu wagung caro mimis pelaib ne. Jadi subuh neken di muncuk gunung ne. Ikidang subuh merasa menang. Kul dong iwasin. Waki subuh neken di muncuk gunung ne. Waki mulong rajo yang aja macam tok melaib. Apang cai nawang uling jani wake dah dirajo kopi pahit. Kul tijo cai kul. Cang kidang. Cang subuling tuni negak dini aduh ne peluh cange subuh kanti tuh cai maro ke dini maimuh nyumongang rago. Ben sadang orang dah dirajo kopi pahit.
Ken, masa cai kalah ngelawan Icang? Iki dang kejut. Lantas bah disubane nepukin ikakulane cenek galing subon negak masih lo siding di muncuk gunung. Nepukin iki dang bah perjani penontonnya Mas Surya girang sawireh iki dangane sumong jelek tercorak perside kekalahan burung cenek. Hingga semeton teknika galah titiang ngiring semeton rahina mangkin sampun ngedas telas nggih. Matur suksema aturang titiang majeng ring anggo pangrembo radio suara teknika Singaraja para yawana sami para semeton pamiarsa sinamian tur anggo pangrembo basa Bali Wiki dumugi acara-acara puniki presiden ngelantur tur mawiguna ring generasi sane mangkin mangda presiden ngelestariang basa Bali druine. Yen nenten iraga sane ngelestariang sira malih ten kenten nggih pamiarsa sareng sami. Inggih sapunika atur-aturan titiang ring galah mangkin ngiring metemu malih ring episode basa Bali Wiki selanturnya ne. Sinap titiang untuk para masanti. Om Santi 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 Om.